Whawhiro i atu tātou ainga le nei tai aole soa whamanu mālo i sul tātou li. Hea mālo soi fua, mālo le whaamalosi le nei tai au. Hea whawhiro i atu le pa ia le tātou e kālesia, susunga whawhenga pasta sa vea mal whalitua, no wha inga to ina mo to whalitua, te akono ma whalitua, se o lawe ta mamati nā, mana ia tātou whanau, ia ma lor soifua ma tango fia le nei aso fai se mea le lei mo le atua ia fa pe foi o elea le usoma le tu fine ia keriso lo e cruise Facebook o pole ala vale le awala o e faunga ina te o se e lo ao le nei au nanga ia fa felo ia tu so fa man ma lo ia sulu tatu li ia no fese talo ia no tatu anga ilea se fa malo si mele fion pa ia ale tua. Yo valo mātou tua mātou sanga whamanuina lo suafa, lo pa ia, lo lelei, lo silsili ese, lo mātango fie, lo whaamaoni, lo walofa ia i mātou o tangata. Ta mātou te whawhitai mavi ia oe, lo walofa le liliu, wa la ai ona mawhaino mātou toi ala whai le neitai au fau o lo a inga lotu, mātou te avatu le vi inga i lau a fio a maise, o lo mātou whaanono manu atu, i sau noanga, sau whetalainga mālelenga, e au ngai lo mātou wola, au mātou iai le nei o langa le tu maulo mātou li. Ta mātou te whaatangsia lau fua i o la tamai ma le poto, le mālosi ma le anga waa, tu ina e mātou uma, mātou te mawhai ei ona mā lama ina, au a fionga o le a mana waina le nei tai au anga le lei oe, lau mea whainga luenga i au a au, whātaun uina me na e whaamoe ma e whina ngalo ai le nei aso, i e tele sovi inga, whaamalosia mātou wola i a te oe, ona o Yesu. Amene. Amene. Ia maulo sila fia o lo tātou, ia i pia lava le tātou, la unga whaasolo lea, pe a e loa, le leilo o tua, when you really know you're God. O te fia, talanoia te ose urutala whaingoina whaapea, o le atua o lo tātou malu. O le atua o lo tātou malu ia talu ai ono ofisuia inga ma whelasa inga o ngangana whape nā ina whape se manatu ele o se mea se fo ilo whapea o le atua o lo tātou fale, o le atua o le mea tātou tena nofo ai e tusa ma le tala le tuspa ia. Le atua le nā le ma senu nā o ina i tātou le ainga o le atua le a onga sasau le atua na te sila fia mea uma, le atua na te mawhaia mea uma, o le atua iai mea uma, o le atua e leise mea whaingata ia te ia, e ngā solo mea uma, mga o ioi mea uma, e tusa o le pule ao mai, pule whaasoa mai a le atua. E mea la tātou te waava ai e le ngā solonga, ma le hanga inga o mea tutupu ma maita wina le neila lolangi, e ao na e manatua, ma nofo le leile upumoni leilo loto, o loo soi fua le atua. E ngā o ioi mea uma e tusa marana whaasoa mai. O mea uma ua tutupu, o le whaatananga le atua pele leipe, le anga, pe whainga tā fōi ona o tātou talitonu le nā mea moni, e le sui ai o le atua, o loo soi fua pe lava, o loo iai mea uma e lona ao, marana whaasoa mai, mea nā e ola mautino ai le kerisiano, ma le po le vale, aisea le anga nā te iloa, lona atua, e tā ua te le lai e tātou, o tātou loa le lei o lo tātou atua. No au whai atu o le atua ngā le whaatatau i e lau tala le neitai au, o le atua o lo tātou malu, o le atua o lo tātou fale, o le atua o lo tātou nofuanga, o i nā tātou te iai, i le o tātou wola whaale anganga o whai nei. When I say God, a whai atu lau tala o le atua, o te leo tala no atu i atua whaapau. Te leo tala no atu i atua i anga tapua i aisa mo i aso la, e iai le atua o le sami, e iai le atua o le vau, o te leo tala no atu i atua whapena, o te leo tala no atu foi i ni atua, pe o le atua la Musalemi, le ta ue la to o ala, ke leo kalangoa foi se atua whape o Purama mea whapena, o te leo tala no atu i se atua pe o le atua le, ta ua e nisi o tātou sa mo mai, o le atua le na ua vælua ina, lona suafa i matai, e le atua ngā leo tala no atu ai langa, o le atua leo tala no atu ai, e maka kuspa ia, God says that, I do not share my glory with men. Ele tu inatu pe fa soa ma ua ma le tangata i lo ma malu. O wale winga moni na o le tala fai mai
o matai ua valuaina ia le suafa o le atua le atonu ai o sesi atua nga ai le atua nga le te talanoa atu ai o le atua le talanoa ai o le se atua e whaata e oi lo mafaufau pe o le sitala whaavalea le masangi o whaalongo ai it's okay o le ala val tapu inga te tapu ai e tasi lava le atua o lo tatu le ai o le atua le la talanoa atu ai o le atua nga kapua ai isi tapu inga le atua le talanoa atu ai o le atua o le Eucharistiano o le atua o le tuspaia le atua o le ekalesia Iesu Keriso o le atua o le na faia le langi ma le lalolangi o le atua fai mai e alofa le loto maolalo a ino i le whaamaualunga le atua Abrahamo ma Isaako ma Iakopo le atua o Israelu le atua o le Grace Recipient Community Church le atua so se Kerisiano pela vano o fai atu a taulo e tātou le suafa leo le atua e alanga mawhai e tātou na whai le talanga e alanga tātou tā ua ma la ngona i o tātou ngutu ma o tō fufonga le upu atua leanga o le taula inga lea o le taunu unga lea o le tātou tapua inga e tā ua te le aiso skerisiano o no tātou i loa le lei le atua lea whai maikara kuspa ia o ia whaamangalo ina anga sala e leise ise whaamangalo ina anga sala o le atua lea ise le anga o le atua o anga sala lava le lalolangi e o anga sala lau kerisiano e tasi lava le o anga sala nga iai o ai ua na o le atua lea mea na e whangwhango tupea matu lea tupea e mo o mia so o se kerisiano o na iloa le lei o lona atua o le atua e tonu ana whaamasinonga e le whaau e le whailonga tangata e le whaitu au o le atua lea whai mai kako text le neita e au o le atua o lo tātou malu so e le tuspa ia i le salamo whaasifulma le ono na tala noa ai i le atua le ai fo le telo salamo e tala noa e amata lava le whailoa mai o maftianga o ti ngā po o whaafita auli o le tangata au i a mata le tala noa mai i le atua fa me kala kuspa ia salamo e fasfu ma le ono fa mo ma le lua mai o le atua o lo tatou malu ia ma lo tatou malosi e fai o ia ma fiso soani silisili i pua ngā fa upo e lua o le mea lea tatou te le fefefe ai pe a faaliliu wina le lalolangi ma lulu wina maunga i tutonu o le sami. Si ilo le fai tau le fai upo e fa me kala amine fitu, fa me kala kuspa ia wa iate i tātou i ovo au o le atua o Iakopo lo tātou o lo maualunga ia. Ma le fai upo sifuma le tasi fai mai wa iate i tātou i ovo au o le atua o Iakopo o lo tātou o lo maualunga ia. Le atua la le na leo te tala noa atua. Fa me tala tuspa ia o ia o lo tātou o lo maualunga. O ia o lo tātou malu. O ia o lo tātou malosi. Vaenga mua la te fia whamanatu, fia whamalosi. Ia te oe, ma lausa valinga le nei, tai ao le whanau o le atua. O se manatu whapea, ia mauti noa o lo atua le atua lea. Ia mauti noa le atua lea, te tala noa atuai, o lo atua lea. E tapua umalawa tangata alfisili, o ai le atua o lo tapua iai. O mea la le whai atua i le atua lea nga whaitawina e au, i le whionga pa ia a le atua. Make sure that God is your God. Make sure that is the object of your life, object of your worship, your fear, honor, love, care. Make sure this God is the God that you are worshiping. Ia mauti no lea tua lea o le tuspa ia. O le sifa fita auli o maita wina i grammatically fe mekala ka kuspa ia o le tua o lo tatou malu ia ma lo tatou malosi. Fe mele si falili unga o lo tātou atua o le malu ia ma le malosi. O te fia lai le whaaliliunga longa lua le mai o lo tātou atua o le malu ia ma le malosi. But I would like to paraphrase that whasamoa o lo tātou atua o lo tātou malu ma lo tātou malosi. Ese alanga o kalanga le te wa aia tu le Septuagint po le whea ngainga tuai i le ngangana e leni. Whai mai i le upula i hothi o se mon means the God is ours. No inga atu e whaaliliu, our God,
o lo tātou atua, o le atua, o le tala le sau mai le ngutu o le tangata i loa le atua, o le tala le sau mai le fofonga o le tangata i tapua i le atua, malonga i loa le tua inga atua, whai mai le tala o le pese lea a tangata o le atua, whai mai o lo mātou atua, mai o lo tātou atua, o lo tātou malu lea, o lo tātou malosi lea, o le atangia i ngā, o le lema whai e tangata o le atua, na whai se mea e au noa malona atua. So make sure this God is your God. Why? Leanga a whapea, e le whai le atua lea mau malu, a le whaile atua lea ma o malosi, e whaia fua mea uma tātou te whaia, a whatoa a vea le atua le ma malu, whatoa a vea le atua le ma o tātou malosi anga, ma mana, pe a whapea o le atua lea o le tātou te tapua ai ai. E le se si mea a whapea, e le la vea le atua ma na fionga i au polkalame, ma fuafuanga, te lola o e peia e se le atua na te tapua ai ai. Peia e se le atua na e te whea lua ima ma tau tau. You're probably claiming a wrong God. A whapea e pulea oe ia i le whainga o lo o langa. E le ai a ina lava whai unga whai le upua le atua. Le ai la e se le atua na e te tapua iai. Pei le voltala tala noa le uso i le veaso atua na iatu. A le whai oe mapolonga Yesu. E le o se ali ila o oe Yesu. A whapea e le o pule le atua le whainga o lo o langa. Sorry to say, that God of the Bible is not your God. Because if that God is your God, He's ruling over your life. He Lord over your life. E pule le atua i ate oe. A whawheonga tangia le pule le atua. O le usita inga le tangata tapua i le atua. O a whionga pa ia a le atua. Pero wango whaiaku, e le se me ta o se ava i le atua. Ma se tapua inga i le atua. E au noa ma le usita i le atua. E loa loa lofa i lo atua. I lo usita i polo inga a le atua. E te whisiri wha mato le ase fina ngalo le atua le whainga o lo a inga. A whapea o le tamā Kirisiano, o whisili ngā ki whisili, whapea i le vāmala o tō lua, whapea i le vāmala o whānau, whapea o tiu te whai i le e ka le sia, a le atua. Whawhewhea o na whai la o whānau. O tala noa i la o whānau, e winga i le awhionga a le atua, e winga i le atua. Whapea i ona whao ngā o tupe. O la vea lo mawhau i le atua, i le whainga o la o budget. O ai tu a inga wō, e te tau ona o wha wō, ai pia whapeo tātou le whanau tala wō. La tu a inga tama e mga o le atua e whaima o tane. Tātou le whanau tama, o aku a inga kenge mga o le atua e whaima o to o lua. A whapea whaia o mawhaiwhi au, o ku a inga wharekua leo ke mga oi, o ku a inga kausia li i leo te mana oi. Whawhewhea ona i loa e oe le whina ngalo o le atua i ngā mea uma. E leise siala, e loa e oe i le awhionga pa ia a le atua. You know God's real when you have that intimacy with God through prayers and through the study of His Word. E le eise si mea. E le tue mga o mea e tātou ni whaalinga e whaali mai lunga le langi. E le tue mga o mea ka kongi whai ngā miki pe o miki la vaenga langa ngā whai konga kuspa ia. Ua ia i tātou le awhionga atu atoa ale tua lana tuspa ia lea. Mea langa whai aku ai. E fua mea uma i le whaasino mai a le atua. And make sure this God is your God. Otherwise you'll live your life in vain. Whaia fua lo o langa. Whaia fua lo o unanga. Pe a le loa le le o ema mauti noa o lo atua le atua lea. Le atua o le tuspa ia. E ke me e masani ai tātou. Me se lava i teimi o maliu. E whaalongo i whailotu whai mai. Mapu atu ia oi a ao lo wali. Ia la ke ia mapu fua ia ao le li nga ele i whaia le li i maua li. Ele ia li le atua a o e soi fua. Nga e o la o ia, nga whailava o nga pulea o le whainga o lo langa. E o kemila e o kia whai kara whailotu. Ia mapu atu ia oe ia ao lo wali. Ele se mapu ia ao le li. Pea wha pe tele i ola mo le li. Stala masine e mai. Rest in peace. Sorry, ele aise rest in peace. Pe a wha pea ele i iai le atua a ola. O langa a koa ele alofa ele atua. Ai oki a whai maile lako a inga. Ia mea sili lava ua mapu. He's in a better place. If you were living without God, you'll also die without God. Ele wha pe ola pule o lo o langa. Ele se mea le atua whai lo o langa. Ai oki malo mawhau e whai le atua nga maotu. A wha pe le atua le atua le ola nge a oi. Le kare sia, le whanau le atua,
e ke oki foi ele o tua lava le tua ia te oe ai le sei siala fa pena ona oi I folanga ma polo misia le tua le manuia I tua atu le ola lea e au noa mahala le tua o ia le tua Yesu Keristo le ala upumoni ma le ola so if God is not your God then he is also not your refuge and not your strength. Me langa ta ua fangu watu le whanau o le atua I le mata upu lea ia mauti noa o le atua ngai te tapua ai le atua lea e whaia le whamisinonga le atua le whamangalo ina sala le atua lea le author of our salvation le atua lea e pule au I le langi ma le langi e le atua le langi nei le anga iai le atua le langi o le kalanga kuspaia oi o satani mana au o le atua ngā o le laulangi o le tia apolo pei o le kauanga unga o le a le kauanga unga o le skaka alu lok makua le kango al kuspaia ai oki e mai karapasta tato toi feiloa I le nasu ele ese feiloa inga whapea vangara walu e pasta le mele oi I la vaenga ia ele I lole atua sa ola I o le talanga ele se mea whapea ele whako a tupulu mea ngā pe a whape o lea tua leo oe o le taunu unga leo lo o langa o I le whainga e lau matau o I le whainga e lau vi inga o I le whainga e lau ola whape e ina ma lau ola ustai o I le e alunga e lau whatu e senga ma lau wha maola longa pe a e loa o wha le tonu lau sa valinga ma le tua church make sure that you are in this God ia mauti noa o whai lea tua leo le tuspa ia maua tua lenga le upunga le karakispa I whai mai o le malu o le fale o I nā tātou tēnā nofo so spiritually this is where the devil will find us this is where the world will find us location lea iai tātou o whea o le tua o tu tonu o le tua wa iai tātou I le tua okay where I'm up to now leads me to ask this question a wha pēa lai whaise fisili a wha whewhena o I loa o lo ua tua lea well I have also some questions to ask if I pen on fa mosali ele me lea e a mai lo nau e fai tauma ma fia I loa le upua le tua le si fai longa manino le nga te I loai o le sa o le tua le kapua ai le si fai longa manino le nga te I loai o oe o tangata tapua ai le tua le simply means o le si fai longa manino le nga te I loai o oe o le kerisiano o le e iai lo nau ta inga e te fia I loa le fina ngalo o le tua e le mfai mai oe o le tua lea ai musu ai loa le fina ngalo o le tua ia la fa fenga e tapua I le tua pe afa pe te le I loa le fina ngalo o le tua e te fefe anga sala e ke fefe sua malia lang sala we're still in the flesh kele la nga malo atu lang sala na lo le fai o le mea tonu ma le mea paia alfsili e te fefe e te anga sala a fa pe ke popole ke anga sala that's the sign o ngai ola lo wanganga a fa pe e fa sala ina o e pe a fa le tonsa me fai ngai te iai le tūlanga saonga le mu o lea ua e popole ua e loa te whale tonu ua e loa le fia mai loa tua ia te oe ina ua e a mi o leanga that's the sign e loa ai o ngai sa o le tua ngā ke au o nai e whasala ina lo loto do you feel guilty pe a le alu le whatasinga a tangata o le tua in other words e ke feel bad pe a le alu le loku jasa e ke feel guilty pe a le mafuta le mafutanga le whanau o le atua e te nau e whamangalo ia I latou o e anga le anga mai a te oe e ui lava ina whainga tā e te nau e alofa I e fia fasioki a ke oe e ui lava ina le whaingo fie e te alofa I le lotu a le atua o tupulo o langa tatalo a whapea o lautali e whesili umana ele pau o whesili a whapea o laukali whesili e umango whakoi o le ioe vi ia le ali o le whailonga na o lo e nofo I le atua you are dwelling in God o oe o le tangata talitonu o oe o le kerisiano aisea leanga o meanga e tupu tangata kerisiano e tupulo o alofa I le atua e tupu ia loa atili o le atua e tupu lo fefe lo matau lo wava lo mingao ma lo fia ustai ia fionga pa ia a le atua ai afa lau tali o le ai lo na winga o tatawana toe va ai le tūlangana e lo sunga po oe ua whaolaina lo nganga pele ai na o mia lo I loa le lei o lo atua vanga longa lua
E au wai, se isi tala i le tātou mata upu, o le iai o le atua i on tangata, God's presence with his people. Tasi leo mea na tau tino ma fola mai o le tātou li mai, na te le tu ua i tātou whaapei o ua mātua oti. Talking about the New Testament, ka ko textual Old Testament, mai kara a le tua. God is refuge and strength, ever present help in trouble. Mai o le atua, o lo tātou maluia ma lo tātou malosi, e whai o ia ma fesoasoani sili i puapua ngā. O le atua o le fesoasoani i on tangata, i teimi o puapua ngā. An ever-present help in trouble. Think of that. Whai me kara kuspa ia, e whengai tātou ma mawhitianga, e whengai tātou ma puapua ngā, a whai mai tala tātou tuswhai tau le netai au, whai mai o ia o le tātou malu, o ia o le tātou malosi, a whai mua whai mai, e whai o ia ma fesoasoani sili i puapua ngā. O ino sia oe ono o le ami o tonu, o upu ia oe ono o lou fia atua, mo kala lawanga tau ai lo langi le whanaua a le atua. Nea o keo siano, o le fia atua, o le fia pa ia, o le fia ami o tonu, o le narrow-minded, o le old-fashioned, mea o mana tau ai tātua e le lo langi, o upu ia la oe ono o lou tau mawhai e whai le fina ngalo o le atua. O ino sia oe, o le ilo loa o nga o lo fia manao, ia fia le atua, ngai lo le fia o ia, o do you feel like that the whole world is against you at times? E ke whaalongo aku, e pei au le ngu a koa le fia ki kinga ia oe. E ke, o e la ngona, o e tangata o tala noa ia te oe manino sia oe. A whapea o Samoanga ke ia nga whailau paroka whapea, o e la ngona o le tūmalo a toa, e le mse so fia ya o ngore se me nga alu pa loka o e loa le ma se o fia ya o ngol tu nga tala le na te la nga ina ma tu mawe o e loa o ngo sia o o ngai o mai ngupia ma ula ma ka ai fai ungo vai aso a e alu pa postari to autalvo do you have that pressure o e la ngona me fa pena fa mai la kala kuspa ia fa mai I taimi o pu nga fa mai o le feso soani e leo se fesoasoani tauane ai fai mai o le fesoasoani sili and ever present e le se fesoasoani e sili aku ngai lo le atua lea e iai teimi e tamo mo e ai matu ua oe e pito sili ona lata ia te oe o le kala le atua e le ngata ina wha maoni e ou le malo si uma ma e fete e nai malona winga atua le tausi ana polo inga fa mekala al tuspa ia mekala le atua o ia o lo tato fesoasoani sili ona lata mai ile taimi o puapua ngā. Let me remind you, he is right there. He is an ever-present help in trouble. God is not like some people e lata mai pe a e manuia ai a fea ngai o e ma puapua ngā fiu e koe va ai e le whapengana le atua. We ought to remain in him. E lo tātou wola ma lo tātou iloa, o lo tātou atua lea, e iai mea uma, e iai ma oe pe a e maua, e iai ma oe pe a e mativa, e iai ma oe pe a e ola ma loloina, e iai ma oe pe a e mai, e iai ma oe pe a le leilua mawhitanga ma loa unga li, e iai ma oe pe a lua misa ma loto lua, e iai ma oe pe a uska I lau whangau, e iai foi ma oe pe a whalongo ka lau whangau, whawhenga I lua alu kalanga, ngā whai me kā kuspai, o le atua o le fesoasoani I on tangata I taimi o puapua ngā, a whai mai, e whai o ia ma fesoasoani sili I puapua ngā. Paulo o le fesoasoani e mauti noa, o lea, na o le atua. O le atua e lofa. Langa e kalanga wha mai, o le alofa e la veai. A o le lea lofa e fasioti. O le atua la lea. O le atua e fina ngalo o ia mo su tatou le lei. E fina ngalo o ia mo su tatou manuia. O le atua e le sola. O le atua e le peo ngisi a e manuia ngalaka mai lea a e le manguia o so sola. O le atua e iai pe a lava whaatasi ma oe. Whai mai o le fesoasoani sili. E iai lea wanoa e le mawhaia e o mātua o lau whanau o au e o lava I lau e kalesia o na apa atu ma fesoasoani. Ai o le atua lea whai mai o le fesoasoani sili I puapua ngā. E le liliu, e le pepelo, e le vai e sea leanga o ia o le atua.
e malu tātou i le atua. Mea ngā whai atu e whanau le atua, ia mauti noa le atua le whai mo tātou malu mo tātou malosi, ma whai mo tātou fisosoani, ia mauti noa o le atua ngā e te atua ai. O le salamo iwa sifun whai mo mua, mai kara tuspa ia, le ali ie, ua whai oe ma mea mātou teno nofo ai. Mea ngā luk whai a koe, God is our home, God is our dwelling place, God is our refuge. Mai, o whai oe ma mea mātou tino nofo ai lea tupulanga ma lea tupulanga whai upo e lua. Ha o lei whānaua mai maunga. E lei whaia fo i e oe le laulangi ma le atu lau. O le atua oe mai le vavau e o i le whavavau. This verse is so rich i tūlanga ma characteristics o le atua. Mea mua tātou wa aia i o le atua lea o le atua fua. I le whangau ma le tala leo tu whai atu so. Pe te tapua ia le atua peke le tapua i le atua e atua lava le atua. Ai malama le menga o le need o tātou le atua. In order for God to be God, you'll be humble and totally surrender unto God, thinking of this, be appreciative of this truth. Olea, wa mana ia le atua ia oe, wala vea oe le tangatanga salama le lei i le alofa o le atua. Whawhianga u wheatu le nā talanga whai mai, o le atua oe mai le vavau, e o le whavavau whai mai e le whaile o langi ngā kua le akua, e le iai oe le whai matangata tapua i le atua, ngā iai lava le atua. Mea ngā whai, sometimes people think that God needs them. Sometimes we work so hard on doing things for God, thinking that God needs our service. Well, thank God and thank you for your service for God. But this is the truth that you need to sink in your heart. Olea, God doesn't need anything and anyone for him to be God. Fai mai kala fai salamo, olea tua oe mai le vavau, e o i le whaavavau. Ai le iai tātou sa iai le atua. Pe iai la tātou pele iai, e atua pe lava le atua. O ia te tātou le atua i ovo au le ngā. O le atua i a kopo lo tātou olo maua lunga. Whai mai whai upe whā, ai fitu mai whai upe sifuma le tasi o tātou tekst. Whai upe na tāpunga e whaongo. Whai mai kala kuspa ia. Ua ia te tātou i ovo au. O le atua i a kopo lo tātou atua. O le tātou olo maua lunga ia. Whai upe fitu man whai upe sifuma le tasi, tutusa lava ia upunga iai. Whai mei olo tātou malu. O le mea mātou tenu nofo ai e tusa e male, matarama e iwa sifuna whai upe mua. A whai mei le Ioane sifuna male lima whai upe whaha mei, nā tū mauia o tō ia te au, o au fo ia te o tō whaapei o le la, e le mawhai ona fua pe ana o ia, pe mawhai, e le mawhai ona mau le vine, a whaapea fo i o tō, pe a whai tō te le tū mau i a te au. O le upu ngā tū mau i ngā, kukusa le lei lava, a inga le lei ma le upu le i le whai upe whaono, whai upe mua whai mai, o oe, o lo mātou malu. Sau i le iwasfulu, mta upu mua, iwasfulu whai upu mua o le salamo whai mai, mātou tenu nofo i a te oe. Ai sau lo i le whenga fau whai mai kara a Yesu, o le tū mau, o le upula ngā tū mau, e mwhen whamtalainga whapeo o le dwell po o le nofo e fōlinga mai o lo nofo i lo whale po lo nofo i lo ainga o le au mau o le nofo whapeo you're staying at home, you're living at home, you have a home, and when you have a home, that's what you do to your home. O lea, you dwell in your home, you live in your home. A wha mai la kala kuspa ia, lea tua lea luk whakia make sure lo tua ngā, mai tala la whiong pa ia lea tua, ua whai lea tua ngā mau tātou whale, ua whai lea tua ngā mau tātou ainga, a ti munga tātou te le susu, a la mala ma te laina, tātou te le fia aima ma te laina. A pesi mai a whā, tātou te le a whātia. Leanga ua whai lea tua mau tātou whale, ua whai lea tua mau tātou ainga. O lou ainga, e iai lo moenga, ai le la vai ke malo lo ai. O lo ainga, e iai mo li, I'm talking about the context, ile keimi kua nga inga kusi e kala ia. E iai le sulu, e iai le mo li, pe a pong sa. A e mole o lo o iai mea ai, a e fie ingu, o lo o iai vai ingu. Church, o le atana na o le atua ia i tātou on tangata puai. O ia e maua le malo lo, o ia e maua le tali o mana onga uma. O lo la ifa mero kara ka vika.
Kamai, o Jehova, o lo leo ma mo o ea, e le aise mea o te mativai, mea ngā le tua whai a tātou. E le ai e so fiki, e le ai e so popole, e le ai so fefe vale, e te ola mauti noa, e ke le popole po le ale me tupu tae au, e fesuia ina whainga le raulangi, tupu mai tau ai I, le sa o mai whainga o me I, le iloa le whainga malo, e whai le malo, le iloa po ai e kuma, ai le popole le keu siano, ai sea, le o tātou no nofo, o tātou a inga, o toko a inga, o le atua e tusa e marakala whai salamu, whamai, o whai oe ma mea mātou te no nofo ai, I lea tupulanga, ma lea tupulanga. He is our dwelling place. He is our refuge. He is our strength. O lea tua o le tātou whale. O lea tua o le tātou malu. O lea tua tātou te no nofo ai. Salamu se leo kolu iwa. Mai kala whai salamu mai. O te alu ea I whea ai lo wanganga. We're talking about the presence of God. Le mauti noa ma le mausali, ma le ai o se excuse al Kirsiano e fefe I ma popole ai. O te sola ea I whea ai o luma, a whai o te alua e le langi, o iai lava oe, a whai o te whafola so moenga I se oli whaauta o iai lava oe, a whai e whaia mo au, a pa au o le tae au, ma u nofo I le tulu inga o le sami, e tai mai a te au, I lea lava mea e lou a au, e ta awhi mai fo I a te au, lou a au tau matau. A whai o te whape atu, e ufitia lava au le pouliuli, o na whai lea o le pō mamala malama e si o mia ai au, e le aise taimi ua le iai lea tua ma I tā whanau a lea tua. Nga na e tū mā lose moli maina ma e le taulona suafa I e le telefonu I sa iai le tua. Sa e mā te tala lou fofonga e moli mawina lona le lei sa iai le tua. Sa e ola whapaiaina sa iai le tua. Sa e angasala sa iai le tua. Sa e mā losi sa e vai vai sa iai le tua whaatasi ma oe. More reason, ola ni mafua whanau le tua. E te ola whawhetai ai, whamaua lalo I luma o loa tua, inga ua e loa o kua inga kuare I e loa tua. Lea li ie, ua whai oe ma mato, ma mea mato tenu nofo ai, lea tupulanga ma lea tupulanga. E atua lava la lea tua. O le tangata o lea tua, e nofo I lea tua. O la Paulo ia Efeso mai, those who are in Christ. Kele kala wharinga mea, wa umara whaina whasoa ia tātou, those who are in Christ, lunga tala, we are not going to go anywhere. We're going to stay there. Where? In Christ. Yesu whai mai, o I lātou, e le mawhai e se tasi, ona sengia I lātou mai lo lima, e whapena fo ona le mawhai e se tasi, ona sengia I lātou mai le lima o lo tamā. Ma losi lo tātou atua, o lo tātou atua tātou teno nofo ai, o I o lo tātou fesoso anisili. What is your excuse of not living a confidence, a powerful, victorious life? O le alo whanga, mai lo wola popole, ma lo wola pala ai, ma lo le ola ngā lue o iai. O le alo le ai ma se alo whanga o tātou, le ai ma se tātou excuse, tātou te ola, le alo lo whai le tua, pe a e loa le lo tua. A Christian don't need to be pushed to go to church. A Christian don't need to be told to read his Bible. A Christian don't need to be told to pray. Why? Because that's our nature now. We know our God. We fear our God. We love our God. We want to know our God. We want to grow our knowledge in God so we can fear Him more. Which is the last thing I want to share with you is this. O tātou tātou tele fefe. E lese mea kaus keu siango pala ai. Whai upulonga lua, whai mea kala kispaia, o le mea lea tātou tele fefe ai. Whai mai, pe a whali liu wina le lalolangi, ma lulu ina maunga, ai to tonu o le sami. Pe a ta alili ma sou ona soa sami, ma wha nga te ina ai maunga, ilona maua lunga. Kala ngā kispaia. A whai mai kala al pese lau vanga mai, tātou te le fefefe. O le na mauti noa o le atua, o lona atua e le fefe. O le atua o lo o iai ma I mātou, tātou te le fefefe. Whato a tupu la mea ngā, ina ua whai le atua lea mo tātou atua. Wa tātou pepese le iai o le atua mea uma. Do you really live in accordance of that truth?
O e ola tonu lava e tusa e male nā manatu, male nā tali tonunga. Sarama su kasi valu male ono whai mai, o loo ia te au Iova, o te le fefe, se a se mea e whaia e tangata ia te au. O le alau excuse e ala nga e fefe. Le alau excuse, o riska haka ia, e malo lava fia kia tusiango, a pese mea ma aire kuspa ia, ma tua whainga tā lava na tango le upu a le tua. Pe se mea kele loto atuli ma e te talo. Pe se avenga ma mafa lo walu i le lotu. A whapeo mea ngā e kupu i le skanga loku. Let me tell you, humbly remind you, people, whether you are a member of this church or you hear it from somewhere else, let me tell you this truth. You are not a Christian and you need Christ in your life. Whameka kuspa ia, ua whaolaina tātou, ua aveseina le loto maa, ai au mai le loto a ano, ua whaolaina lo tātou wotia tātou wangsala, ua toi whanau fōwina tātou, mero karapolo, whaauta ua whawina mea uma ua mawai mea tuai, we are the new creation, o tātou o tangata fōu, fōu o tātou manao, fōu o tātou langona, fōu mea tātou te fia ai, e ui lava lo tu mau pia lava, le struggle le tātou le flesh, le suia le kala kuspa e mai ua whaafauina i tātou, o tātou o tangata fōu. Whanau le atua, le kale sia, e pele le loto ma le nganga. Make sure that we worship this God. Make sure this God is the God of the Grace Recipients Community Church. Make sure this God is the God that we are worshiping. Your service, your money that have been given to the church, your time that goes to do all these things accordingly about the church. Make sure that those things end up here, culminating all for the glory of this true God, the God of the Bible. E mauti noa, e tupule ngā mea, a mea umanga sau ina ua e loa le lei loa tua. Tu mau i le tua. Asia, la ngai fua i lo wolanga. E ngai fua i lo wolanga. Mea whime kala Yesu, o le la e tu mau i a te au. E whapena o na fua. E leise fua. O le unga kala, e leise o langa e ao ngā. Pe a le tu mau i a Yesu. O le upunga tu mau me no le whea koe i dwell. E leise ao ngā e ao ngā. Ma vi i aile tua, pe a le nofo, pe a le dwell, pe a le whai Yesu ma ngā refuge, pe a le whai Yesu ma o ngā whale, pe a le whai le tua ma ona nofoanga, e malu ai mai la ma whaingatā ma wha o le nei o langa ma wha o songa uma, e kau ai mai e sa kangi a kako. Nofo i le tua, o i ngā saunga le muailo wola. E le fua le o langa e alu ese mai le tua. E le malupui puia le o langa e le nofo i le tua. Wana o le tua lo tato fisoasoani mauti noa. A lofa ia. Nofo i le tua. Nofo i le tua. Ia e loa le leilo tua, ma e nofo i nā. E mo ia lofa o mātua ia te oe. Se ia o le oti. E mo ia e lofa lau whanau ia oe me whengu whapea. Mom, Dad, I love you forever. E mo ia lofa, ia loto o lua ia te oe. Mea ngā whai lua kau konga, lofa ia te oe, ma tausia te oe se o leoti. E mo ia lofa o tai ia te oe, se ia o leoti. E mo ia lo lofa uo. Masalo fo i se ia o leoti. Ai whai mai lo tātou ali, e le sili la vale a lofo se tasi, i le nei a lofa, i lea, ina ia tu ina atu se tasi, lona ola e sui ia na wo. Lea lofa le ngā o lea tua lava mwheona wa tua ia te oe. Whako ai a lofa, whato ai loa lava le tangata moni lea lofa ia te oe, i mea te mea tupu ai ti ngā ia ke oe. Nei se mea kupu ia te oe. Nei ngi mea na tupu i lo o langa, na e whiu e au tilo tangata na tō maa futa. Kele mea kukupu ia, a ke lole mea na mōr fisosoangi, o lea tua, a whai meka kuspa ia, o le fisosoani sili o na lata mai, ia, teimi e maa ngai ai, ma teimi e manuia, lea i teimi e pua ngā tia ai. Lea tua le ngā, le
tu ima whangwhangu atu le whanau o le atua. You make sure that God is our God, and you got to be aware of His presence. O iai le atua, e whaatalitali le teime te whapena ona vai ai se i whaamalosi. E whaatalitali le teime te pau ai se i tue whaatui te o kaukingo aku. E o atu nga vala aule tuelo wa whaafianga e pa'u. Am I promoting pa'u here? No, but the truth about us, we will always fall. We will always feel like we want to give up. But when you come to that experience, make sure God promised His presence with us. E leo taimi so longa lele iai, au taimi tātou te pua ngā tia ai. O le atua o lo tātou malu. O le tua o lo tātou malosi. Live in God, dwell in God, be safe in God, knowing that He is faithful, knowing that He is able, knowing that He is loving enough to keep us secure. E le mawhai se mea o na ave se tātou mai le alofa o le tua. E le o le lotu, e le o le malo, e le o lo ainga, e le o lo mativa, e le o sa wanga ma me whapena. No one will be ever able to snatch us out of the hand of God. Church, let's pray. Yovala mato tua mato sang faftai ma whaamanuina lo swafa. E ui lava mato whaalongo sooi nisi nei o vaenga o fionga. Ai au pea ia i mato na whai ma whaamanatunga ia i mato mauti noa le sao le mausali ma le tonu o le ala mātou te savavali ai e tuso o lo finangalo le ali. Ta mao lo le finangalo ina i o mātou whaalangolango atu i ate oe. O lo le finangalo ina i o mātou whaamoe atu i ate oe. O lo le finangalo ina i o mātou wola le mātatau i le nei o langa ma mea e le sao i ate oe. A ia mātou mātatau maava i ate oe ma whaia lo finangalo le ali e. Ta mā whaia i mātou o se ekalesia, whaia i mātou o ni kerisiano, e no nofo i ate oe le atua, e malu i ate oe le atua, e whai oe le atua ma olo, e whai oe le atua ma mapusanga ma puipuinga, e mausali ma mautu mo i mātou lau whanau. Ta mā mātou te whawhitaia wau lo le finangalo, e mō so mātou le leile ali e, mātou te wala aufo i ate oe, ma whaatangsia lau whaamangalonga, ono le telo teimi, e le atangia, lea mea moni lo mātou o langa, e ngalo ia i mātou, o mātou iai te tonu i ate oe le tua, e ngalo ia i mātou e te whina ngalo ina i o mātou saunga le mū, mātou te tau whetuli ese ma oe i le telo teimi, ai whaafetai lo whaamanatu mai anganga pa ia, o le mātou te talo, ia e anga le leitu ina le mauti noa i o mātou loto, mātou te ola sa o loto ai, ola fia ai, ola mauti noa ai, o polonga a oi Jesu Keriso e whaia lo finangalo, ma le oli e iai le aso tātou te whailo a iai, whaafisanga i lo mātou ali, le atua ia vi ia oe, i le ola au auna o tangata, vi ia oe, i le ola tau mawhai o tangata, vi ia oe lau e kalesia, malona vala awina i lunga o le neifunga ele vala awina i mātou. Fo ile vi inga i lo suafa lo mātou li i mātou manatua nisi o mātou tamama tina mātutua o whaata o tolia i mai ia iai lau wha amalo longa le ali ie. Nisi o lo mātou a inga o le o whapenauna le atoa le malosi le tino po o le mawhauwhau wanga le lei o ia iai lau wha amalo longa. Ia vea ua fionga le netai au whaima whaamanatunga, whaima whaasilinga malosi a wala mai ai lau whaamalo longa lo mātou o tua. Stalfo ia te oe, o iai se aingo, o iai se whaavauvaunga, mani whaanoa noanga ono o mea tutupu leo langa, ta mā o oe o le whafo mātou whaafita au li whaapei, o na e poloai ia i mātou ma whailoa i le netai au, o oe o lo mātou whesoso ani sili, i teimi o puapua ngā, le ali i sulu whai atu, whaalangolongo atu, whaamoemoe atu, i a te oelo mātua tua, e te whaia mea sili mō lau whanau, a vi i ai lo suafa. Whamanuia oe, i le neitae au ma le mawhutanga au tangata, a mesi o ala na whaatino i nai, whamanuia oe le whanau, na whaia le nei au o nanga i lo lava suafa Jesu. Amene. Amene.